Horas. Selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus injate na siya marianan bani panorang sugot nyarion. Pai majalo hita rigapan siganu pari bata martonggo hita. Terima kasih matongon isombah kondur nami bamu Tuhan. Malas tumang uhur nami bani sogoton. Bani pasu-pasumu nama layak kon gulu sonai age arina baru banami. Ase bapa ibagas seganjang nerion pasu-pasu ham hanami marhiti hatam. Ase seganjang nerion tetap marsangap ham marhiti ni parsahap pamikirion pangabak rosiganuk pargulmitun nikuluh nami siganu pari. Amen. Bapenang kuria nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sugut nyerion rigapan siganu pari batang hasadarion Jumat tanggal 26 November 2021 aima tersurat bani buku pamukapon bindu 2 ayat 10b nama katahon sonon saya bujur maham rosimate dopai berehonon kumabamu sortali hagoluhan ay. Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hataon aima hatani Tuhan Yesus ibagas pangidahan atape pangukapon ni Apostel Yohanes sanggah terbuang ia ipulau Patmos. Bani panorang ijia Kuria Smyrna nagabe alamat tujuan ni hataon ibagas sitaronon hasombuhon janah mendopakon panrisaon halani sidialang ra manombah hubani kaisar nabadi panorang ijia aima ase bani panorang itongoskon Apostel Yohanes hataon ipatuguh uhur ni sidea bahasa ahani dopakon ni sidea ahana ialami sidea haganupan ai talar janah ididah Tuhan Yesus do parduli do Tuhan Yesus isarihon do sidea aima ase maningon tetap do marguguh sidea ibagas situasi na borat rossi ibagas panrisaon apa ibagas sitaronon na idopakon sidea halani ibagas sitaronon ni sidea ay ibagas sasombuhon ni sidea ay ididah Tuhan Yesus do habayakon na adong bani sidea jana ay mahumani habayakon ay mahumani nagabe bohal bani sidea patuguhkon rosi patotapkon pangarapan ni sidea ase jupahan sortali haguluhan na humbani nebata aha mahabayakon na adong bani kuria Smyrna bani panorang ay mahabayakon ibagas haporsayon ni sidea halani porini pesidia sombuh secara perdagingon. Porini pesidia marsitaronon ibagas perdagingon. Janah porini pesidia tertutup halani haporsayaon ni sidea. Tapi tetap do sidea martahan janah langra marsombah hubani kaisar. Ase hatani Tuhan Yesus nagabe panotap bani sidea. Saya bujur maham rosimate on mahabayakon ni kuria Smyrna aima ase habayakon on ma namanarukon kuria in porini pesidia manaron janah maningon mate halani haporsayon ni tapi hamatean sini sidia aima namanarukon sidia homa gabe parsimada bani haguluhan sisadokah nidokahni ay Tuhan Yesus pe doma memberi usihan pasal habujuron
atape kesetiaan ni Rossi mate. Ai tetap do si pambalosi ia hubani bapani. Sonai mahumani kuriain pangarapan ni Tuhan Yesus. Bujur jana si pambalosi Rossi mate. Ai porine pe mate si dia secara perdagingon. Paguluhon nine bata jana parsimada do ibagas hamuliaon apa hasangapon Rossi hagoluhan si sadoka ni dokahni. Ase ibagas pergoluhan tasonari gabe sada haguguhon do humanion bata. Barang ahape ancaman, barang ahape poponi si taronon nabui membahen gabe terancam perguluhanta bahkan hamatean ilobe-lobeta. Boydo ai terancam guluhta halani pandemi COVID-10 sia nalang marna saloseon. Boydo huma ancaman ai halani parugamaonta gabe terancam hita secara ekonomi bahkan aku ito ngahni horjata jabatan pakon parguluhanta. Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonai do humani rata rancam hita atap ibagas partiga-tigaan sonai ege ibagas profesip tanalegan. Hata nine bata mangindohon hubata. Tuhan Yesus mangindohon hubata. Ase porini pesonai bagal ni ancaman bahkan ra hamatean nagabe upah sidopak kononta ibagas guluhta totap mahita bujur Rossi mate. Mase halani ibagas sabujuron ta ai ma ipatalar hita hubani dunia on. Ibagas sabujuron ta ai ma ipatalar hita hubani haganup sabta noon. Bahasa domma parrupe hita bani haguluhan si sadoka ni dokahni. Artini ai marhitekon ni tengir ni hurta. Ipataridah kita matongon pambalosionta pitah hubani ne bata. Marhitekon ni habujuronta ipatalar hita ma bagal ni holongta bani hata ni ne bata. Jana marhitekon ni habujuronta ai ma ipatalar hita nadop parsimada hape hita bani hagoluhan si sadoka ni dokahni. Ase andohar matongon idop niukur na humbani ne bata nagabe pargogo nagabe bohal bata. Asiboy tetap hita makorjagon hata ni ne bata jana asiboy hita margogo bujur Rossi mate makorjahon hata ni naibata. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa. Bani hatamu na pondok in. Na manorangi apa pikiran nami. Asi barang aha petongon ancaman perguluhan hidup pak kon hanami ibagas gulu nami sigano pari. Si hol tumangdo uhurmu. Asi tetap hanami bujur Rossi mate. Ase persimada hanami tongon Tuhan. Bani haguluhan na pinasir-sirmu. Bani haganup halak na porsaya. Patotap hamma apa pikiran nami. Asi tetap gabe si pambalosi. Jana tetap hanami tongon Tuhan. Bujur mandalankon Rossi makaguluhkon hatamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalan mana merapakon tonggo namyon. Amin. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harma bani ganup horjata bani ganup pergulmitonta saganjang niarion. Totap ma pataridahkon buah ni habujuronta ilobe-lobe ni nebata. Shalom.